Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihdurukum fil masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo, Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu tanggal 4 Januari 2026 Masehi, bertepat dengan tanggal 5 Syaban 1447 Hijriah, mari kita bersama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Sobirin Agusci dan sholat zuhur akan diimami oleh Ustadz Haji Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi dengan pembahasan ilmu hadis kitab Al-Manhalul Latif. Untuk ketertiban kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengangkatkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah untuk kiranya dapat dijaga sendiri. Dan kami himbau pada para jemaah untuk dapat berniat iktikaf ketika memasuki ruangan masjid, serta dapat mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo, Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufufakum, teruskan dan dapatkan sabda. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas min kulli syarrin alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر وارحمك. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركة الصلوات السلام عليكم أيها النبي رحمة الله وبركاته الصالح ولا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر وارحمك. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر وارحمك. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركة لله. السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من النار 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 سالمين اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام فإن ربنا بسلام وادخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يرمي ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم بحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجمد الندامة إنك سميع الدعاء
اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافية. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. آمين يا رحمن. آمين يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر لهم الحمد لله رب العالمين.
الفاتح إلى سيدنا حبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى المهاجر إلى الله محمد بن سعود محمد وآله وأصولهم وفوهم وجميع ساداتنا العربي من مشايخ الأرض إلى مغاربها ثم إلى أبخة العلماء الصالحين والأئمة المجتهدين والصفة المحققين والفقهاء ومحدث فصل ومحلل اللهم من مشايخ الأرض إلى مغاربها خصوصا صاحب أبو ياسر محمد المالكي وجميع علماء المذكور أسمعهم في هذا الكتاب ثم إلى أرواح المتقدمين في هذا المسجد خصوصا مؤسس هذا المسجد الشيخ سلطان محمود بارودين وأصوله وأبوهم وأزواجهم وزوجهم تصل إليهم بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن الجنة ووالدينا ومشايخنا وديهم وأمواتنا وأمواتهم وأمواتنا المسلمين أجمعين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحاب الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغ رمضان وإنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ومن الأعمال إحسان يا رب العالمين. أما بعد، معاشر hadirin wa hadirat beserta pemirsa yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmat nikmat karunia-Nya sehingga siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hadir di Masjid Agung yang kita cintai guna melaksanakan kewajiban kita sebagai insan muslimah yang baik, salat zuhur berjamaah yang tadi kita rangkai dengan beberapa bacaan zikir dan doa dan lanjutkan dengan salat sunnah ba'diyah. Dan sekarang kita mengikuti cawisan atau ta'lim rutin kita, yaitu pembahasan ilmu mustalah hadis atau ilmu hadis yang kita kutip dari karya Abu Yasir Muhammad Ibn Alwi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani bertajuk Al-Manhal Al-Latif. Dengan harapan semoga Allah SWT mencatat semua kegiatan kita sebagai amal ibadah yang diterima dalam ridha dan rahmatnya. Amin. Allahumma amin. Tanpa juga saya sampaikan salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat umat dan zuriatnya ila akhir zaman. Baiklah masyarakat, terlebih dahulu saya akan bacakan apa saja yang tertera di dalam kitab panduan untuk kita uraikan siang hari ini agar kita mendapatkan berkah dan manfaatnya akan saya bacakan di sini.
قال أبو ياسر محمد بن عبد المالكي الحسن رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلوم في الدين آمين قال المفتون من الصحابة رضي الله عنهم أولا هو عبد الله ابن عباس وأكثر الصحابة فتوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بقوله اللهم علمه الكتاب. Masyahadin oleh hadrat serta pemirsa yang rahmat Allah, pada pertemuan kita sebelumnya saya uraikan sedikit berkenaan para sahabat yang banyak memberikan fatwa. Kemarin saya sebutkan bahwasanya tidak semua orang itu menganggap gampang memberikan fatwa. Sebab kalau kita baca di dalam kitab usul fiqh, di sana akan dijelaskan siapa yang berhak untuk menjadi mufti, bahkan mustafti. Mufti itu yang memberikan fatwa, mustafti minta fatwa. Ya, arti mufti yang memberi jawaban, mustafti yang mendapatkan jawaban. Kita yang bertanya. Mustafti maksudnya yang bertanya. Kalau mufti yang memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan. Jadi tidak serta-merta orang boleh memberikan fatwa. Kecuali kalau dia memang kapasitas dia mumpuni, mampu untuk itu. Tidak semua ulama mau menjadi mufti. Kalau tidak cukup persyaratan menjadi mufti, nggak mau. Jangan mufti, kalau kita usul fiqh itu, mustafti pun harus ada persyaratannya. Nak minta fatwa, kita bertanya sama mufti, kita harus persyaratannya. Tidak sembarangan bertanya. Pertanyaan yang sekiranya mengandung makna penting, masalah-masalah yang kontemporer, masa kini yang muncul tentang masyarakat, nah hukumnya tidak tahu. Tidak serta-merta satu ulama, satu orang alim bisa menjawabnya. Jadi harus mereka bermusyawarah. Disimpulkanlah oleh mufti, dia yang memberikan fatwa. Ini penting sekali. Jangankan kita, apa zaman yang serba kurang ya, ilmu kita tidak ada sebanyak mereka ilmu, bahkan ilmu kita di ujung kuku, ya tu. Ilmu kita di ujung kuku, yang pintar. Bukan ujung jari, ujung kuku, dikitnya macam. Ilmu kita ni dikit. Nah, tapi insyaAllah dikit itu berkah dan bermanfaat. Namun kita boleh merasa kita sealim, sepintar, sehebat, enggak. Sahabat. Mereka mendengar, duduk dengan Nabi, bicara dengan Rasulullah, mendengar firman-firman Allah yang masih hangat. Rasulullah tidak semua mereka mau memberikan fatwa. Ada orang-orang khusus, orang tertentu yang memang mereka itu memang kompeten, memang ahlinya untuk memberikan fatwa. Kealiman mereka, kepahaman mereka agama, seluk-beluknya, dan mereka pun termasuklah menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai tafsir, menguasai ilmu Al-Quran, menguasai asbabun nuzul, asbabul wurud, macam-macam khilaf, bahkan khilaf ulama tentang perbedaan pendapat daripada mazhab-mazhab 4 yang muktabar. Mereka tahu. Ketua baca hadis arba'in nak jadi mufti, nak jadi orang penjawab pertanyaan di masyarakat, bahaya. Ya. Jadi kepada kita semua ini sama-sama kita jangan mudah memberikan jawaban kalau kita tidak tahu. Kita tahu pun harus mewanti-wanti, jangan sampai salah. Kita tanya, kita kurang paham atau kurang ngerti atau lupa, jangan langsung menjawab. Agak sesat dan menyesatkan. Kita sesat, orang lain sesat, gagal jawaban kita. Makanya kalau kita sebenarnya ditanya orang tidak tahu, kita stop. Maaf, aku tidak tahu. Aku yang bertanya sama guru aku. Itu lebih mulia, lebih terhormat ketimbang dia nyawab asal-asalan.
ketimbang dia jawab asal pacak weh. Nah kan dia gengsi, dia dipanggil ustaz, dipanggil habib, mubalik, dipanggil kiai. Nah, tidak jawab, kasih malu ya, berbahaya. Guru saya Rahman Maliki mengatakan manusia yang ada di ujung tombak bahaya, ada macam orang. Orang kaya, pejabat besar, pejabat tinggi, ya, pangkat tinggi, orang di masyarakat, itu bahaya. Namun yang paling bahaya adalah ulama. Sekian banyak manusia-manusia yang punya jabatan, punya pangkat, segala macam itu, punya harta, itu sudah lebih bahaya ketimbang ulama. Sebab zalul alim, zalul alam. Kalau ulama itu tergelincir, maka alam akan tergelincir semua. Makanya nak hati-hati. Nah hati-hati ketika kita menjawab. Kalau tak tahu lama wallahu alam. Saya dah. Tak tahu. Masuk. Saya Bakar pun pernah ditanya tentang satu ayat. Saya Bakar sahabat yang pertama masuk Islam, yang selalu mendampingi Rasulullah, yang siap mengorbankan segala-galanya, bahkan nyawa beliau siap dikorbankan untuk Islam. Ketika ditanya tentang ayat, dia jawab. Lalu kata, kalau aku jawab sembarangan, bumi mana yang akan nampung aku? Langit mana yang akan menaungi aku? Aku tidak baca. Itu sahabat. Keren kan? Ini kadang-kadang asal jawabnya kadang-kadang. Ya, itu baik. Makanya saya pesankan kepada kita semua, mari sama-sama kita berhati-hati. Kalau bukan kapasitas kita, jangan jawab. Bukan kapasitas, bukan bidang gitu. Jawab. Tidak, minta tunda. Bertanya sama yang mengerti, yang ahlinya, yang di bidangnya. Catat di, atau rekam. Tidak, alhamdulillah kan teknologi canggih sekali. Setiap orang bawa HP, bisa ngerekam, bisa moto, bisa menvideokan. Gampang. Bisa minta video, bisa minta jawaban dari audio, macam-macam. Kadang-kadang itu tadi, maaf ya, kadang-kadang mereka itu gengsi. Sehingga menjawab sembarangan. Banyak kita lihat di TV. Jawab sembarangan. Ayat katakan hadis. Hadis katakan ayat. Ayat katakan hadis. Hadis katakan ayat. Ayat katakan hadis. Hadis katakan ayat. Banyak. Ya Allah. Itu modal mesti gengsi. Mari sama-sama kita berhati-hati. Apalagi masalah agama. Al-Quran. Hadis. Kepala. Kalau kata guru anak dulu, Habib Muhammad Malik, jangan ke Al-Quran cuma hadis. Kalau ada debu yang nempel di Al-Quran atau nempel di kitab hadis, dia pujuk kepala. Ini hormat. Kita sekarang kalau lihat realita yang ada, kadang-kadang orang sembarangan atau asal-asalan. Akhirnya mereka menganggap remeh. Itulah kebablasan. Sahabat akan saya bawakan beberapa sahabat yang memang mereka ahlinya, memang di bidangnya alim, bukan alim ya, alim alama. Semua sahabat alim, tapi ada orang-orang yang memberikan fatwa. Itu dia disebutkan oleh Abu Yazid Maliki. Pertama kali sahabat yang paling banyak menjawab, memang ahlinya. Memang bidang dia, memang dia alim, ya, dan dapat doa dari Nabi. Siapa dia? Abdullah ibn Abbas. Kalau anda ditanya siapa sahabat yang paling banyak memberikan fatwa, namanya Sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini paling banyak memperhatikan. Kenapa? Memang bidang dia. Memang ahli dia. Ingat, Abdullah bin Abbas ini di samping beliau ketika bersama Rasul masih anak-anak, masih bocah. Nah, yang bocah ini otak masih seger. Ya, IQ masih tinggi. Ingatan masih tajam. Menghafal cepat.
hatinya masih suci, pikirannya belum nyambang. Oke? Pikirannya belum nyambang. Kalau kita yang 50 tahun ini banyak error, banyak lupanya. Mikir nak beli token, nak mikir beli beras, minyak mahal, susah nyarinya. Nah, otomatis otak kita terfosil pikiran yang lain. Sehingga nak hafal, nak belajar, susah, tak masuklah. Ini tak, makanya ada cerita di sini. Ada Abu Gulana pernah menceritakan, ada seorang pelupa. Ini pelupanya nih, kalau dalam ilmu hadis tidak masuk golongan hadis. Beliau pernah satu hari isi manggil, Kak, kaget kalau balik di masjid, tolong beli gendum. Belum habis kalau makan, nak masak roti. Ganti ini. Kaget balik ke kawak ya. Ya, dek, beres. Siap. Ya. Waktu balik ingat, binu kita pesan. Pesan apa lah? Pesan apa? Bingung. Ayo balik. Ayo teman adik sama istrinya. Kak, mana pesanan ni? Pesan apa? Ya Allah Kak, aku ingat. Tapi lupa apa kau pesan. Ya Allah Kak, kau ni. Nak masak ini. Cikin gendum, roti kena makan. Makan lagi. Hebat. Makan lagi. Ingat. Gendum. Apa? Gendum. Beli gendum. Bukan orang sana makan gendum, roti. Sampai ke toko. Ya Allah. Bingung dia. Gendum apa gula? Gendum apa gula? Akhirnya beli gula. Lupa dia pasti. Masih kan beli dua-duanya kan? Tidak, beli gula. Balik. Sudah. Nih. Oh, bukan gula. Gendum. Masak, makan. Ya Allah, ya Allah. Lupa deh. Ya Allah. Lupa deh. Sudah, makan lagi. Sampai sekali. Nah, kaki kau. Tangan kau tu. Kebet. Atau bininya. Enggak kebuatan ini berarti beli gendum. Beli. Makan. Sampai ke toko. Nak beli gendum tu. Bukan nak beli gendum. Siapa yang ikat ini? Buang ajarnya. Aku ikat. Lupa pasal bini. Bini ke tangan tadi agar ingat bahawa toko tu beli gendum. Dia ingatnya siapa kata. Ikat aku pengajar. Jangan seminar rumah. Balik. Oi, apa kau nak ikat aku ni? Oh, itu aku ikat sengaja. Biar aku ingat beli gendum. Iyo, lupa. Kalau Malaysia, saya lupa Malaysia. Dah akan baik. Ya. Ini cerita asli. Bukan cerita orang yang. Jadi, Abdullah bin Abbas ni manusia yang cendekiawan. Manusia alim, mufassir, muhaddis, asbabul nuzul. Semua beliau tahu. Banyak riwayat hadis dari beliau. Banyak riwayat tafsir dari beliau, riwayat dari beliau. Banyak asbabul nuzul riwayat dari beliau. Kenapa? Alim. Dari kecil yang belajar. Kan tua. Kita lah tua pun malas belajar. Kita banyak errornya, baik lupanya. Nak belajar pula. La ilaha illallah. Ingat pesan saya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sekalipun kita sudah umur 50 tahun. 60 tahun. 60 tahun kita hendaklah menghadir. Oh, aku dah tak faham lagi. Sudah hadir. Hadis mustahil itu akan memberikan dampak positif, dapat rahmat, dapat berkah, bersilaturahmi, dapat bergabung, dapat bercerita, salaman, jabat tangan, kumpul kita bersama, bercerita. Banyak hikmahnya di saat kita hadir majlis taklim, walaupun kita sudah error, tidak, walaupun sudah penting betul belajar. Kenapa? Agar mendapatkan berkahat
ilmu dan berkatnya hadir majlis ilmu. Kenapa Abdullah bin Abbas termasuk sahabat yang paling banyak memberikan fatwa? Kan satu kan, karena dia masih anak-anak waktu belajar, ilmu belajar, dan dia rajin, pintar, cerdas, Ibn Abbas. Karena belum terkontaminasi dengan lingkungan. Kalau kita anak-anak kita agak bodoh, ya maklumlah. Ya banyak yang jengok, banyak yang dengarnya, makannya haram, syubhat, ya makan tak benar, ngomong tak benar, jengok tak benar, hati kotor, ya bahkan kadang-kadang mak bapak ini ngomong jahat, ngomong sumpah ngana, otomatis lah masuk di hati anak akan ada titik hitam di hati mereka. Susah belajar, ngapal Quran susah, ngapal nyanyi gampang. Itu yang realita. Kita lihat sekarang anak-anak kalau ngapal nyanyi cepatnya, bahkan bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, sudah pacak lagu bahasa Inggris. Contohnya lagu yang untuk ulang tahun, Every apa kalau udah tidak bahasa Inggris? Tidak. Kalau tanya apa sih tak ngerti, tapi apa? Apa Quran? Susah mati. Itulah realita. Itu yang ada karena ya lingkungan. Karena banyak yang hal-hal yang negatif yang merusak akhlak mereka. Lalu ketiga, keempat, Abdullah bin Abbas banyak fatwa. Kenapa? Dikarenakan doanya Nabi. Didoakan Nabi. Apa yang mengatakan? Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, ajarkan Abdullah ini tentang Al-Quran. Ajarkan tentang Al-Quran. Kalau sudah Al-Quran paham, hadis bakal paham. Asbabun nuzul akan paham. Ulum akan paham. Ya. Apa dia? Jaga Al-Quran akan dia paham. Kenapa? Karena sudah diajarkan oleh Allah melalui doa Rasulullah, kitab Al-Quran. Pokok ingat tu. Pokok cikal bakal. Ya, saya tutup dengan satu cerita. Saya mengajar, ya lihat ada santri agak bebel yang susah. Kalau ada pastor hafalan, ada dia ngapal, dia rajin, anak rajin. Tapi kita nyetor, lupa. Berbulan-bulan, akhirnya datang mana? Ustaz, anak sampai nangis. Ustaz, maafkan, bukan aku dah ngapal. Malam-malam dah apa ngapal. Buka buku ngapal. Nah pas pagi lupa. Dia apa lagi? Lupa lagi. Anaknya lupa Ustaz. Mamanu, doakan anak. Kata dia. Akhirnya Nabi, sudah, kau hentikan hafalan. Untuk Ustaz, ada setoran, dah sentuh. Ustaz hafalan. Kalau sistem anak ngajar ada hafalan. Ngajar usul fiqh ada hafalannya. Ngajar fikih ada hafalannya. Ngajar hadis ada hafalannya. Ngajar Quran ada hafalannya. Ngajar tajwid ada hafalan. Pokoknya apapun yang anak ajarkan pasti harus hafal. Ngasal tak. Melihat kecerdasan anak. Jadi beliau bingung. Ini kan anaknya ya. Sudah nak usahakan sampai pusing kepala, tak boleh tidur. Nak apa? Besok setoran. Akhirnya sudah, ya Fulan namanya, ya Fulan, kau hentikan semua hafalan. Namun kau alihkan. Apa dia? Quran. Mulai sekarang kau buka Quran. Hafalkan juz 30 dulu. Juz 30. Lagi juz 1. Mulai juz sampai ke bawah. Nawur bulan. Taat. Subhanallah. Begitu buka hafalkan, otaknya Allah buka. Langsung cemerlang. Dalam tempo 9 bulan, Quran khatam. Tadi ngapal syair, ngapal kembang dua, susah sama mati. Rupanya tertutup dengan Al-Quran. Setelah akan masuk otaknya, semuanya akan dimakan semuanya hafalan. Itu berkata kata ulama, bila anda menghafal Quran, anda pasti mencari kecerdasan.
Anda akan membuka cakrawala. Anda akan bercahaya. Ilmu akan cepat datang. Namun sama-sama kita kerahkan anak kita untuk belajar Al-Quran. Ya, anak-anak kita. Kita pun juga belajar Al-Quran. Jangan malu. Jangan malu, ya malu. Apalagi kita nak lebat Ramadan, nak puasa. Ada tadarus Al-Quran, meloi. Entah itu subuh, entah itu berstraweh, entah baru dur, entah baru asar, dimanapun kita berada di masjid, musala, atau dimanapun tempatnya ada tadarus melo untuk melatih lidah, untuk melatih pemahaman, untuk melancarkan bacaan, untuk kefasihan. Al-Quran itu ada khusus. Tidak kita harus baca hadis, baca bahasa Arab, enggak. Ada aturannya, ada tajwidnya, ada panjang pendeknya, ada idharnya, ada ikhfa'nya, ada iglabnya, ada syafawinya, macam-macam hukumnya. Mat itu juga ada mat tabi'i, ada mat jaiz, ada mat wajib, ada mat lazim, macam-macam. Nah dengan kita tadarus sedikit-sedikit, insya Allah akan menjadi bukit. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan bermanfaat untuk kita semua ya. Tapi pesan saya jangan lupa belajar Al-Quran, belajar Al-Quran. Kalau baca hafal, alhamdulillah. Tapi kalau kita sudah baca, jangan kita sia-siakan anak-anak kita. Ya, akan mereka untuk belajar. Ya, atau panggil guru ke rumah kita. Atau dia kita suruh mereka belajar. Alhamdulillah di Palembang ini lah banyak nian bermunculan tahfidz Quran, baitul Quran, darul Quran, baitul tahfidz, macam-macam. Nah, jangan sampai kita ketinggalan anak kita, rugi. Ingat, rugi kalau kita tidak bisa Quran. Quran kalamullah yang suci, agar nempel di hati kita menjadi suci, insyaallah. Al-Fatihah. Iya kan. Alhamdulillah anamta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna fima yanfa'una warzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa la 'adzab 'alaih. Allahumma kama balaghtana bidayat Ramadan faballigh. Allahumma kama balaghtana Rajab wa Sya'ban فبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ومن الأعمال الإحسان يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.